Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu n'amakuru mashya tugezeho aho MONUSCO imaze gucura mu Rwanda bamwe mu bahoze ari abarwanyi ba Fdlr ndetse n'imiryango yabo. Turabigaruka tubabwira uko iki gikorwa kigenze, turaza kandi kubabwira muri aya makuru bijyanye n'ingabo nyinshi zaturutse mu bibogobogo z'abarundi zerekeje mu bice bya Minembwe. Turaza ro kureba ibiri kugenda bikorwa ndetse n'uburyo akazi kuri ubu gahagaze. Turaza gukomeza kubabwira ibiri kugenda bigaragara n'ibiri kugenda bivugwa. Tubabwire ko hari izindi nyeshyamba za Fdlr kuri ubu zo zamaze kujya mu bice by'itwa Rubarika muri Kivu y'Amajyepfo, aho rero hagaragara ko zigamije operasiyo ikomeye. Turaza kubyumva turabe ibiri kugenda biba. Kabarara amakuru akomeje kugenda agaruka mu gihe mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusangeho mu bindi bice akomeje kugenda hagaragara imyiteguro y'imirwano ikomeye mu buryo budasanzwe, ndetse bamwe mu bakurikiranira hafi biri ko bagatangaza ko biri kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bikorwa byose ari ibikomeje kugenda bigirwamo uruhare rukomeye, nuko Kinshasa bo bakomeje kugenda bategura ibijyanye n'imirwano mu buryo kandi bigaragara ko bushobora kuza gukomera. Ni muzero tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomeye arebana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere byo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro. Reka duhere ku mupaka w'u Rwanda ndetse na leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, turebe uko gikorwa cyo gucura impunzi ndetse n'abarwanyi ba Fdlr cyagenze. Ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangaje ko kuwa mbere bacyuye mu Rwanda abarwanyi 7 bahoze ari abo mu mutwe Fdlr n'imiryango yabo igizwe n'abantu 42 ku busabe bwabo. Radio Okapi ifashwa n'umuryango w'abibumbye ivuga ko abawo bahoze muri uyu mutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bishyikirije ingabo za UN nyuma y'ubutumwa bumaze iminsi butangwa ku busabe bw'ibijyanye n'amasezerano ya Washington bubasaba gushyira intwaro hasi no gusubira mu gihugu cyabo mu mahoro. Agataho guhera mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka nibwo ishami ryita ku mpunzi rifatanyije n'abategetsi b'ubumwe bwa AFC rigenzura ibice bimwe na bimwe by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bamaze gucyura mu Rwanda abanyarwanda barenga 5,000 babaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Radio Okapi iravuga ko nyuma y'iminsi 5 bari mu nkambi y'agateganyo yabashyikirijwe u Rwanda kuwa mbere banyuze ku mupaka wa Grand Barriere uri hagati ya Goma na Gisenyi bakakirwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Uruhande rw'u Rwanda ntiruremeza kwakirwa kw'aba barwanyi cyangwa se imiryango yabo nyuma y'amasezerano y'I Washington yo ku mukwa wa 6 uyu mwaka hagati ya leta y'u Rwanda na Kongo, arimo ingingo yo gusenya umutwe Fdlr akaba amaze ukwezi ashyizweho ndetse atangiye gushyirwa mu bikorwa, kuko FARDC yasohoye itangazo rihamagarira abarwanyi b'uyu mutwe gushyira intwaro hasi bakamanika amaboko bakitaba ibyo kuba bacyurwa mu gihugu cyabo. Nyuma y'iryo tangazo ubutumwa nk'ubwo bumaze iminsi butangwa n'abategetsi b'inzego z'ibanze mu gisirikare mu duce twa Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bivugwa ko hari abarwanyi benshi b'uyu mutwe Fdlr. Ibinyamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biravuga ko ubwo butumwa butangirwa mu mihana hakoreshejwe indangururamajwi, ahandi hakifashishwa indege za drone zigenda zinyura hejuru zita inyandiko z'ubutumwa bugenewe abo barwanyi. Mu gihe leta ya Kinshasa ishinja iya Kigali gufasha umutwe wa AFC M23, Kigali yo igashinja Kinshasa gukorana n'abarwanyi ba Fdlr nubwo uru ruhande ruhakana ibi. Roniyo ivuga ko ari ibimaze igihe. Umwe mu bagize Fdlr foka witwa Octavian Mutimura mu kiganiro na radio RFI yavuze ko batazashyira intwaro hasi, ko bazakomeza kwirengera no kurengera impunzi z'abanyarwanda. Yongere ko bazirwanaho kugeza igihe Kigali yemeye ibiganiro hagati y'abanyarwanda no gutahuka kw'impunzi mu cyubahiro nk'uko bivuga.
hagati aho kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka MONUSCO iravuga ko ifatanyije na komisiyo y'u Rwanda yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu ngabo bamaze gusubiza mu Rwanda abarwanyi 44 bahoze muri Fdlr hamwe nabo mu miryango yabo bari hagati ya 54 na 98. Izi ngabo za UN zimaze imyaka irenga 20 mu butumwa bwo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zinengwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubwa Kongo ko zananiwe gutanga umusaruro mu bijyanye no kuba abazana umutekano. Buro bakaba bamaze igihe kinini batangiye gufunga ibikorwa byazo muri iki gihugu ariko bigakorwa mu byiciro. Umutwe wa Fdlr nimwe mu ngingo zikomeye zitera umubano mubi hagati y'u Rwanda ndetse na Kinshasa. Amasezerano y'amahoro ya Washington hagati y'izo leta zombi agaruka ku mutwe wa Fdlr inshuro zirenga 40. Ishingiro ryayo rikaba riri ku ngingo ebyiri z'ingenzi: guhagarika ibikorwa, ukuraho ingamba z'ubwirinzi, gusenya Fdlr ndetse n'ibindi bitandukanye. Kinshasa isobanura ko iyo ngingo ya mbere ivuga ko u Rwanda ruzavana ingabo zarwo muri Kongo mu gihe u Rwanda rwo ruvuga ko rwafashe gusa ingamba zo kwirinda no kurinda imipaka yarwo. Imitwe yindi ihuriweho n'ibi bihugu yo gusenya umutwe wa Fdlr yakozwe mbere yaciye intege uyu mutwe, harimo no kwica bamwe mu bari abakuru bawo harimo nka Sylvestre Mudacumura wishwe muri 2019, ariko mu kurandura biracyari ihurizo nk'uko bigenda bigaragara kuko bivugwa ndetse bikanemezwa ko hari gahunda yo gukorana ndetse no kuba hari ubushuti budasanzwe abahoze ari abarwanyi ba Fdlr bafitanye n'abayobozi bakomeye ba FARDC. Ni mu gihe kugeza ubu itangazo rigaragara igisirikare cya leta n'intwaro rusange ya Kongo gitera akamo ndetse bakavuga ko bagomba kuba bafashe Fdlr gutaha. Mu itangazo yasohoye ku mugoroba ku wa gatanu, General Major Sylvain Kengebomisa aravuga ko FARDC ihamagarira inyeshyamba zose z'uno muhari gushyira ibirwanisho hasi zikishyikiriza ubutegetsi bwa Kongo canke MONUSCO kugira ngo zitahukanwe mu gihugu cyazo kandi mu mahoro, ndetse bigakorwa mu buryo bwituze nkuko rero babigaragaza kandi bagenda bivuga. Bamwe batangiye kubyubahiriza abandi ntibarabyubahiriza nkuko rero bigaragara. Kugeza ubu rero nyuma yuko mu ntango z'ukwezi kwa gitugutu u Rwanda na Kongo biyemeje gukora ibikorwa bifatika byo kutuza burundu umuhari wa Fdlr nk'uko biteganywa n'amasezerano y'amahoro yateweho igikumwo ku igenekerezo 27 ruheshi 2025. Leta zunze ubumwe za Amerika zikaba zishima akakamo zivuga ko ari intambwe ikomeye mu gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro ya Washington. Kugeza ubu rero bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko FARDC isaba kandi abanyagihugu ba Kongo bafitanye ubushuti n'izi nyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Kigali kwitandukanya nazo bakaba rero bagomba kubikora kugira ngo zitahe. Iri tangazo riragira riti: ari nka hamwe zitokumva akakamo canke zikanka gushyira mu ngiro izo zisabwa, FARDC yisunze ibiri mu masezerano ya Washington izobaka ibirwanisho ku gahato canke ikoreshejwe inguvu. FARDC yibutsa kandi ko ingabo zose ko bibujijwe gukorana mu buryo ubwo ari bwo bwose n'inyeshyamba za Fdlr nk'uko babivuga. Uwo wese baragira bati uwo wese uzorenga kuri iri tegeko ry'amahoro ashobora guhanwa bikomeye nk'uko biri muri itangazo rya General Sylvain Kenge. Rirangiza ritera akamo abarwanyi ba Fdlr koroherezwa mu mugambi w'amahoro, ndetse ibi bikaba bikorwa ku rundi ruhande rwiwe. Uyu mujyanama mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Buryo yashimye rero intambwe yatewe na leta ya Kongo. Mu butumwa yanditse yagize ati: turashimira akamo ka leta n'intwaro rusange ya Kongo gusaba imirwi y'inyeshyamba za Fdlr gushyira ibirwanisho hasi ikishikana hakurikijwe amasezerano y'amahoro ya Washington, ashimangirwa n'icemezo cyo kugenekerezo rya mbere gitugutu cyo gukora ibikorwa bidafatika mu ntumbero yo gushyira mu ngiro aya masezerano.
ati iyi ni intambara ikomeye mu gushira mu ngiro ayo masezerano izokomeza itahukanwa ryazo kugarukana ubutegetsi bw'igihugu no gutsimbakaza ituze mu karere k'ibiyaga binini. Si ubwa mbere leta ya Kongo ifata ingamba zo kurwanya Fdlr, harimo n'ibitero kuri uno muhari, ariko bikaba rero ivy'ubusa. Nkuko rero bigenda bigaragara, hari mu kwezi kwa 9 umwaka wa 2024 igisirikare cya Kongo carakoze ibitero ku nyeshyamba za Fdlr hafi y'igisagara ca Shake no mu nkambi y'impunzi yari hafi y'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru Goma, ariko ntibyaje kuba byagenda neza. Haciye iminsi umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yabwiye BBC ko leta y'iki gihugu yayitegura kurandura umutwe wa Fdlr mu ntumbero yo gukuraho urwitwazo byo ubitangwa na leta y'u Rwanda mu kuvogera ubutaka bw'iki gihugu nk'uko bigenda bigaragara. Kugeza ubu rero u Rwanda rwagiriza igisirikare cya Kongo gukorana na Fdlr, ivyo leta ihakana. Ku ruhande rwayo Kinshasa yaragize u Rwanda ko yagiriza u Rwanda ko narwo rukorana na M23, u Rwanda rukabihakana ndetse rukavuga ko nta n'impamvu n'imwe yatuma bakorana n'uyu mutwe. Reka dukomeze n'aya makuru tujye ku ngingo ikomeye, turebe ibijyanye n'ingabo zaturutse mu bibogobogo zerekeje mu minembwe. Izi ni ingabo z'u Burundi. Nkuko rero amakuru agera mu itangazamakuru abyemeza, nuko izi ngabo z'u Burundi zibarirwa muri magana zinumutse mu gace ka bibogobogo ku wa mbere ku igenekerezo rya 10 mu nyonyo 2025 zerekeza mu minembwe, aho bivuga ko zifite umugambi wo kugaba igitero ku baturage b'Abanyamurenge. Izi ngabo zavuye mu birindiro byazo byo mu bice byitwa Kipupu, mwirango rya Gefu no ku Gashenyi mu duce twa bibogobogo, zanyuze mu nzira yitwa Mutambara zikomereza kwa Murima n'ahitwa Mukoko, aho abaturage batuye bavuga ko zari zifite intwaro nyinshi zirimo imbunda ndetse n'amasasu menshi. Ati waduhaye ubuhamya, yagize ati bari bikoreye ibintu byinshi, hari abikoresho bya gisirikare byagaragaraga ko biteguye urugamba, twabonaga ko barimo no gutegura igitero gikomeye. Aya makuru yaje akurikiye igitero cyagabwe ku wa 5 w'indwi heze ingabo z'u Burundi n'imitwe irimo Wazalendo na Fdlr ahitwa kwa Nyaruhinga hafi ya centre ya Minembwe. Izi ngabo ariko zaratsinzwe, nkuko rero twirwanaho bivuga, ikavuga ko byaje kurangira yigaruriye ahitwa Rwitsankuku, Bicumbi ndetse n'ahitwa Murundi. Nkuko rero abatanga amakuru bariko baragenda babiyaga bakavuga ko ari uko byagenze. Biravugwa ko mu gitondo cyo kuwa 2 hari abandi basirikare benshi b'u Burundi binjiye muri bibogobogo baturutse Ibaraka. Ati ubu tuvugana bari mu bibogobogo ku mugaragaro, babarirwa muri mirongo, baragaragaza ko biteguye urugamba. Ibikorwa bikomeje gukurura impungenge z'umutekano muke ugaragara muri Kivu y'Epfo, imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo na Fdlr ikomeje kwibasira abaturage b'Abanyamurenge mu gihe babashinja ingabo za leta n'iz'u Burundi n'iza Kongo kuba abafatanyabikorwa b'uyu mutwe, nkuko rero babigaragaza. Hagati aho rero hari n'andi makuru n'ubundi akomeye ari guturuka muri ibi bice, aho rero inyeshyamba za Fdlr zaturutse zirunze ku bwinshi mu gace kahitwa Rubarika muri Kivu y'Amajyepfo. Nkuko bigaragara, amakuru yizewe agera mu itangazamakuru yemeza ko inyeshyamba zo mu mutwe wa FDLR, Force Démocratique pour la Libération du Rwanda, ugizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, bisutse ku bwinshi mu gace ka Rubarika kari muri groupement ya Ruvungi muri territoire ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ibiro bikaba byarabaye mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere ku igenekerezo rya 10 mu nyonyo 2025, nkuko byatangajwe n'inzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Fdlr zageze muri Rubarika ziturutse mu duce twinshi twa territoire ya Fizi nk'ahitwa Kilembwe, Kaselelo, Mumbiguni n'ahitwa Trois Maisons, aho zakoraniye mbere yo kuba zagaba ibitero. Umwe mu batuye muri Rubarika yagize ati Fdlr ni nyinshi cyane, sinavuga umubare, zageze mu ijoro ryakeye nka saa 7. Intego ni ugutera u Rwanda no kurwanya M23 ndetse na twirwaneho.
agace kahitwa Rubarika gafatwa nka kanini gafite strategie ya gisirikare kuko gafatanye na Kamanyora, inzira ikunze kwifashishwa n'imitwe yitwaje intwaro mu gucengera mu mipaka ivuye Ruvunge inyura Rubarike yinjira ahitwa Rupango, hanyuma ukagera ihitwa Kamanyora. Ibi rero bikaba bibaye mu gingabo z'u Burundi ku bufatanye n'imitwe ya nka Wazarendo bakomeje gukaza imirwano mu misozi y'Umurenge bagamije kurwanya twirwaneho, umutwe uvuga ko urengera abanyamurenge. Fdlr ikomeje kugaragaza intumbero yayo yo guhungabanya umutekano mu karere, ikaba rero ikomeje kongera umwuka mubi mu mibanire y'ibihugu z'u Rwanda na Kongo. Minembwe ikaba ari igice kuri ubu nacyo kivugwa ko gishobora kuza kuberamo imirwano ikomeye ndetse bishobora no kuza kuba bibi cyane, nkuko rero abakurikiranira hafi by'amakuru bakomeza kugenda babigaragaza, bakagaragaza ko ibintu bitari buze koroha, ibintu bishobora kuza gukomeza kugenda biba bibi cyane, ubuzima bukagenda bukangarana. Hagati aho itabwa muri yombi ry'abasirikare bakomeye muri FRDC ryo rirakomeje, kandi n'urutonde rwasohotse hari abandi bagiye gutabwa muri yombi nyuma y'iyi nkuru ivuga ko Cibango wavugaga ko ari we uzirukana M23 kuri ubu nawe yamaze gutabwa mu minwe, nkuko amakuru ahara bigaragaza. Major General John Cibango, umuyobozi w'akarere ka 21 ka gisirikare mu ngabo za leta n'intwaro rusange ya Kongo, uzwiho kwishongora no kwigaragaza nk'umusirikare w'inkorokoro muri izo ngabo, yatawe mu minwe. Major General Cibango usanzwe ayobora ingabo muri Kasai zombi yafatiwe mu kigo cya gisirikare cya Camp Kororo agiherereye Kinshasa ku igenekerezo rya 10 Munyonyo 2025. Hari ku munsi w'ejo kuwa mbere, Cibango yasanze mu buroko barimo General Ciwewe Songesa wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Kongo na Lieutenant Frank Ntumba wahoze akuriye ibikorwa bya gisirikare mu biro bya Perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yiyongereho kandi abarimo Major General Christian Jawiri wahoze akuriye ubutasi bwa gisirikare mbere yo kuba umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, Lieutenant General Pacifique Masunzu wayoboraga zone ya gatatu ya gisirikare ndetse ya FARDC. Amakuru aravuga ko uyu Major General Cibango ku munsi w'ejo yajyanwe guhatwa ibibazo n'inzego z'iperereza byateye icyoba n'umwuka mubi mu basirikare bakuru ba FARDC. Ni mu gihe igisirikare cyagize ibanga ku mpamvu zitabwa muri yombi ry'umujenari umwe mu bizerwa cyane cyane na Tshisekedi uzwiho kuvugana inyota yo kuzarandura M23 n'imizi yayo yose. Gusa hakurikijwe uko iperereza ryo guta muri yombi Major General Cibango uzwiho kurindwa n'abakomando b'inkorokoro nkawe yageze Kinshasa, ahari bavuga ko yaba yagiye gukora igikorwa kidasanzwe. General Cibango wahoze muri Republika Demokarasi muri RCD Goma akajya mu ngabo za leta muri 2011 yagaragaye avuga ko yashinze umutwe urwanya ubutegetsi bwa Kabila abushinja kwiba amajwi ya Etienne Tshisekedi muri Kasai Oriental. Cibango yari yarahizwe arahunga aza gufatirwa muri Tanzania, yoherezwa i Kinshasa araburanishwa ku byaha byo gutoroka igisirikare no gushinga umutwe w'inyeshyamba, ibyaha we yahakanye. Uyu musirikare mukuru wa leta yaranene intwaro rusange ya Kongo yaje kurekurwa ku mbabazi ku butegetsi bwa Tshisekedi, azamurwa mu mapeti bwangu, nyuma aza no guhabwa gutegeka akarere ka gisirikare ka 21 gakorera muri Kasai Oriental. Uyu Major General Cibango yatawe muri yombi mu gihe mu gisirikare hakomeje kugaragara igisa n'umukwabo wasize abasirikare bakomeye bafunzwe na Tshisekedi. Abategetsi Perezida Tshisekedi avuga ko kenshi batazihanganirwa bagaragaza guhungabanya inzego za leta ndetse na demokarasi muri iki gihugu. Ni mu gihe kandi Tshisekedi we ubwo ari i Paris mu Faransa mu kiganiro yagiranye na France 24 yavuze ko benshi mu basirikare ba FARDC ari abagambanyi, bityo rero ko atarabizerwa, iri gutuma benshi kuri ubu batabwa mu minwe, ibiri gutuma kuri ubu ibintu bihungabana nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Biravugwa kandi biremezwa ko umutekano uhungabana, bigateza ibibazo bikomeye abari mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo, nkuko rero bamwe bagenda babigaragaza abandi bakagenda babivuga. Perezida Tshisekedi rero kuri ubu akaba kandi yitegura kuba umuyobozi ukomeye muri aka karere, nkuko rero bivugwa kandi bigaragara. Perezida wa Republika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshilombo azatangira inshingano nk'umuyobozi mushya w'inama mpuzamakungu y'ibihugu byo mu karere k'amashyamba manini.
conférence internationale sur la région de Grand Lac. Nkuko rero biri kugenda bigaragara, iyi rero ni inama izahuza ibihugu byo mu karere harimo u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'ibindi, kabigamije guteza imbere amahoro, umutekano n'ubufatanye mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Guhabwa izi nshingano ni intambwe ikomeye nk'umuyobozi nka Perezida Tshisekedi, cyane cyane mu gihe akarere gahanzwe amaso ku bijyanye n'umutekano, guhangana hagati y'ibihugu byombi ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye bishingiye kuri diplomasi ndetse na politike. Mu gihe kimwe rero hatangajwe kandi ko na Perezida Evariste Ndayishimiye azatangira kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka wa 2026. Ni nuko dusoje banywanyi ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye yarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze ngaha, wowe dukurikiye tufyo ndasabone. Hasta la vista.